Wesimelane. Wena nsukela bakuthembisa amamiliyoni awusaqedzi kubhuka lapha kaSibongile. Njalo nje nguwe uthengela lebantu utshwala. Utawenda njani uma ngeke ifike leyo mali leyo mnene? Ngeke mhloniswe. Andikhombile masimelane imobhoza akuhamba magodini amathunzi akufa ayeka amamiliyoni mhloniswe nakujela. Kuyingoti lokho Simelane. Kuyingoti le hyperborealism in the materialism. Hayi womkalafa. Makarapa. Uqalile man. Hey, uthonile. Uvike ukuthi imfazi yamhlongo ithethe yonke into. Imabhodo, indishi, imadada, inkukhu, nima BVD. Iyendile divorce. Hayi bo Wesimelane Nkosi yami sokuyithatha phi leyo? Angayiva. Mina ngiyifile nami lendzaba iyatrenda le kaSibongile banatha khona. Mhloniswa. Uyoyiva kanjani? Kunguwe uyenzile inkingi. Uyenza kunyonyoba ndlini yamhlongo. Futhi nivile ukuthi umhlongo wakufuna. Ufuna ukuyenzela imasimo. Hayi jekelelo Wesimelane. Njengamanaso mina mhlongo. Kodwa liphutha linaye ngokusayina tindo nakashada. Asayine tindo langatvisisi. Khona kubalekile mhlonishwa ukuthi mawushada usayine tindo lotvisisako. Ngoba marriage is supercalifragilisticexpialidocious honorardipate. Makarapa. Isho kuthini manje ima debate. Hayi Wesimelane ndasithuka Nkosi yami. Kwathi yena umkalafawa ukuthi itsini lenvela ikhuluma. Lalelani ke masha. Ngibona ukuhle ukuthi siyofuna mhlongo. Sitakwadi kumsita Nkosi yami likhona lijale langisita. Ngibukene naso isimo labukene naso. Kunanga yamshado wami wekuqala. Mhlonishwa. Usho le company le abathi Himukwena Khulani Atheni Incorporated. Ngibokanye labo mkalafawa. Kubomkwena lokho ma divorce abakuva lokho. Kanti futhi kuningi labakwendako lapha womkalafawa. Maintenance and representation during protection orders. Bayakwenda bomkwena. Criminal cases all courts kusuka Lake District kukhuphuka wethu le High Court. Thola mkwena. Mvoti yakhe lethi. Bo road accident fund claims. Ngumkwena loye. Uyangiva Simelane. Wonke maqala longadibana nawo badakunceda bomkwena dingwenya. Mvoti yabo lethu. Mhloniswa. Manje ibathola kanjani ibomkwena? If nifuna ukubathola phela into khona ukutshela emuhlongo. Hayi kulula Wesimelane nginayo inombolo yabo. Yase office ungayishayela ithi 017 883 1800. Yase office leyo. Ngani umakhala ekhukhwini wakhe uthi 078 3389 299. Utamthola ikhala ekhukhwini. Kukhona nanako bathi kuyinto kuSimelane email yakhe ithi khulani123@gmail.com. Kukhona naloko website Simelane ukuthi www.kmukwenaatennis.co.za. Utamthola lapho. Mhlambe uye kuye Simelane uyomthola ngqo. I-address yakhona ithi Unit 1255 eLukwatini Shopping Complex. Utamthola khona lapho. Hayi yona iyasita le company yamkwena. Nami bake bangisita ngine stress bangifakise lokwe maintenance. Uyathi bengonze ngithi mangigqoka iPVT ngifase ngama crossband.